So hi guys, hari ni we are going to celebrate our birthday together, especially untuk this girl sebab birthday dia nanti bulan 10 and we are not going to be together that day. So yeah, buka. Apa yang susah sangat guys? Buka tu, lilitan dia. Mak, nanti anak aku tak ada special di sini. Ui, sorry guys. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Christina. Kamera dulu lah, kamera tertua ya di trio kami tu. Sebab sebab belakang lah, sebab belakang. Tapi sebab Christina dulu lah, sebab dia soon. So soon, tapi tak ada ada. Happy birthday sayangku. Kita orang dibahagikan ke setiap benua ya. Ni Pahang, ni Kelantan. Saya Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Big one. Di sana pula. Enak. Tu je. Ambil dah. Nyanyi especially. Oh wow. Tuai jangan dudung. Sama kan? Buat merah. Last. Every spoon. Bukit tu. Oh, ni ayat dia. Last. Big one. Oh, ada kayu. Oh wow. Last one for me. Sweaty deh. Sweat. Rasa Daddy dekat ni lagi lah. Tapi rumah awak jauh ke? Ya, 15 minit. Bismillah, tengok ni. Korang kena belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Kita tak ambil pengalaman aku. Tak ada kau tu. Jom.